si papa pan atiwa sama tuan poron Jonathan Maycry ia position emman gani kich kapasan kot wan poron pui Jonathan Sibe Latin Kristo si pamare di god lan arakot medicine palmare di god ren pandendere bebech mecheniachuan sopwede fangari igugun kit siano nam nare wan feren pue fansun siano nam nan ngeu pal fansun siang e seri god ngeu wan ane bebech mayan chen ande den Kristo ar palmare di semar god na barap nona ai bagan banarak ani musung sana kapasige e bagan pal wireless ami bo wewe di pe ino bukan rabu ci ga shi ngang ri we obap kan rak siuli pe ga bo ibu fidi ci me shi wana man ibu farang ngau de apesa we afis pe wa ga ke na bo bun brak ri la ku gun me ai tongri mare di kot Kristo ri kot ren medicine Kristoren pale lesen metsia non nom lani ran ginei usimetsia non nom non poputen ari ni kot lani ran ginei ore afada pu ye oran sia kana itangari bu Good Friday non e fos gan Good Friday nge gan pada gi ki men lani pegen e Good Friday nge sia fan sire bu ewe nun god na nemen ewe ese fakun paloraman bedegun fakuri ewe mugung atu meruban god Jesus Christ abadais malan Jordan ewe mugung atu seri god lanang bedare rabayene mi urusan aucia wa paparen Wawen ye papan god, ye chenen god, meren, we nen apa Friday that wes we see I dangare. It's a Good Friday. Amo e bo sosan pugen, bo sosan ginai, e Good Friday. Bo yesia fan sire, nga ye chenen god. Ye papan God, ye urusan God. Was Jesus Christ. And then siya chama bu Good Friday ngani gre bu ay rebas Friday. Amen. Tonong nori rebas. Rief la barab. Arsipudon panawon ke rief alusari. Arsipudon panawe wedi. Gaman kan apang ay bu non nom nori ore ran kina ay bu ure chenen got mapapan got nge afang marawan po Friday nge yungang who am I po yaman got man nom landenian tekialenian na barap ewa chenen got mapapan got nge po mere Friday Kristo ren ekay siya kayo non eran ga beye umemchen god usia kira bara ren yan ko te bebech we siya to nong dan gaman riaful non ay bukan afala irabang Christ Jesus kan ngari usug-usugan non marawi gaman riafurin. Nabet siawatan lari orang kita usun met sian hari, lari visus sabun badi udi safari, visus sabun ru, wagisin riani dori, onu, imbalian safari ngari kan remagade, lan visus sabun ru wagisin riani ngari onu re, ngebagidanan ko te memech, afakun somola, wayan ejirikich afakun lapalap. Abarawa kich Christ nubon siya mera lorach pupungang
ren an god emerge sia kunamanau lon ach eufangen Maycry Jesus goda barawa kich Maycry pesibwe edik Christ len nemenem non nang amai fan mamararan mede siaran nomnon wawata kagis kayo esa parwate usun medai sia lari ke sia nomon nari rani gidai ngai bulang ngai giyak medicine esap nanam on kira mas tibis ngamen pesibwe angai giyak medicine we focus on God God marurusan labarap waman pesibani angai giyak medicine pesibwe isis ore God tigiya labarap esafak kunur we gadi waman pa attention medicine ebo focus on God lona yun igiyak wangai man lore we God sia wasusan ang hangeri ikut naman mensa anon lonbun isora we gadi we lona kiya genure lona uksire raboy eman god man chen eman god man chen pusin nanamun god chen lona ayun son sabun rianu wagsin walu ora god chen we god pusin nanamunan being chen pusin namuni god eman god manchen esabata wewen lak pe bele ideni chen peren non tibs barani non tibs bo igamo po esap ron tibs bo igamo pe fenuvan minsin do bamanau ngai god eman god manchen manak non nam po yewan being po chen god chen esur we gari lan are chen onan gode chen iwe lupana kunnuari aramas lona sia nun saron tibsaron ugani god ngarupan chen god chen ayaya ne chen ngeni aramas we asiwudina we awridi a cheng masaratam lona usin royanu gorab ngapokita na nubu cha fokun somo le me ane chen ki cha fokun la banap asiwili anu tung we ani eutung manu sosan la banap me umumu cha somo le nuban ekut chana nan nagari aramas lon artibis siaron put man le we siwili eutung ya nan nagari onan wasawasan tongek anu wasawasan au chanuk ngalona umumu a somo le siya kidabana Jesus Christ ewanun god bobun tufur ngani an god Jesus Christ kon bera farida chen somo le me umumuj afakun labarap an god furry but Jesus Christ epole mere oran we rabas Christ Jesus lon chen an god afakun somo le afakun labarap well na nangani ron tibis we isangirgur ron tibis made sa deserve what we do deserve isangirgur payane chin ane mercy agon fokun labanap we isaliu nangirgur made wasosan sigat deserve na bakir aramas tibis kiron nu gari god no pagitan ane chin afokun labanap ura somo le we isangirgur made sigat deserve ngalan parani mu cha wasosan labanap adagya somo le iwe afan fang made sigat deserve what we do not deserve afan ngirgur Jesus Christ oran we rebels sigat deserve eman god ewa cheren god o baban god ngapukitan mu chan god afakun somo le afakun diga para isenna farse padonia we with Christ Jesus
Pweri orang wi rep ngason Calvary. Mere faridar medicine pasipuran to sini mere ngatolong lan marak. On wi rep ngason Calvary. Pusin gota pweri usuna na sefokun tebiang ni tebis. Mabal pweri ane yume cinamo. Kabasian nam lan tibis balan rom sabun lumuk sin walu rapun lupan siafat non nam lan arfa ferit tibis ma Christ Jesus mera fanitar safan non nam lan tibis lugula banar non nam lan tibis ma Jesus Christ me fanitar an god chen me son sabun gadok sin wal mun puni sun goda arni fan pa fangale no na le man lokra fosimir rabu forkat so love eu love eu tafakun tigia somosomore ano chana fakun labalab wiya magitu penun wa kale man ano papa me an chanjabur ore we chati ki ara barab ngai po mera fali dom par fali dei posipron tu sele mere tolong nan mana ye ayun kilgren melari lesen sana namlan kot chen lorani chen wiye fang Jesus Christ. Lalu ada image, ada yang ada berapa? Semua Christ Jesus. Mesej artibus. Kedegan ru, orang ada giat malalai. Eure kota amarawaki. Lalu nak kesin demu. Eure boy. Amarawaki me Christ lumon sia mere lanach pupunga. Eure kot furi eu alan manasafal to seni mele siaron mengenit siaron tet tusin laridisu iwe kota furi eu alan to seni mele ngatolong lan manau ye dan waleman Jesus Christ lari lapanaban me de kota furi wakan nam wakan akatola lapanaban me de akan fish lorake fanson ren manamanan ewo kot ngun mivel anon namlan ewo kabas murin ewo kabas ato ron rong ewo kabas yura yani manau ra rong menugu ewo kabas ewo manau semucanon namrer esapal widi murin fudua wai ga lesor ga banner igal lano atun sibulan lon lang non pada siap at that very moment ralugu ewo kabas anon namlan manau ralugu ewo manau safal anon namrer are spiritually resurrection ratu sene mere tolong lan manau yehu ki kanan ngari e manau lan Jesus Christ kota furi we awano lan wakabas ngai kabas Jesus Christ wakabas manaman ulupana to e wakabas ngai yona lugu e wakabas we ure ayani manau esapal widi lesor bafakun at this very moment ngai yona lugu lan Jesus Christ ayani manau ugan nenengari ekoe kapasalim ren Luke mason lan Luke sabun fisu wagisin olme wani olme fisu usunan Jesus amara safali no finalibich manet pal lan Luke sabun walu wagisin fake matu ni lima monu usunan pal amara safali non Cyrus nangan seni mere lan Yohanes sabun olme fake me ngani wagisin fake monu usuna amana safali Lazarus irma ulungat ikke mana safal seni mele relke uluman aramas Jesus Christ arak wow ewakabas lupanak wow ewakabas amagdur senman bias ramana safal seni bias raron mana safal ewerakabas Christ Jesus wow ramana safal seni mele labalab aliosuri usun ekabas yon anonam non ekabas ikine yon alugu Jesus Christ arong alon okabas nga alugu luklan manaw samuch ayan ye lupana alugu lan Jesus Christ lan son sampun demo sin remerian lan o tesilem o tesyakan nu aku man barbun raba yo arong aloy
Oluku omi tini any manaw semuch. Sura po ipo any manaw semuch. Lon kana fosun mereka sabara po will have everlasting life. Have everlasting. Ayani manaw semuch. Ura sabchan fin ngani abung. Awes kabung Jesus Christ awes onan wira siye alios ni ewa kabung awes renaman ron luguk lan Christ Jesus iye luban yona lugu Jesus Christ iye ura ya ani manase muja sabchan fil ngani abung pa to sene male o tolong lan mala arabaka was sewasan lugu Jesus Christ iye iwe ura manase muj ayom kasapcian fel ngani abung ewa wa tron judgment lon puan barada sabun rosen hol mengani hol medem isichan or nemen manom but Christ Jesus awesi medicine onana wi rebanges usun metsia rong nano medebruwe usun borausan ewe ponan god o me chan god afis abu daseni oruo lebur sia berkaisen usun ewa kabasado orang muriba iba fiu kami murmurin e fefnan god fos kali e serbenit ngeura be men e popuri on mugrum ngien ke beku fana bedebelen bejen eura usun ye Jesus Christ e fosa brosa usun Jesus Christ eura e popuri on mugrum ngien beku fana bedebelen bejen eura temporary relief of Jesus Christ e bayani on we rebangs on Calvary nga wesen we rebus we Jesus Christ a porado e komurmurin sedan mensen sokkobaden nganga sokkobaden tibis mensen rakuf ren Jesus Christ igine a bayani on we rebus on Calvary me daurun our it is finished awes me dawas a plan of salvation and God sam awes igine ren Jesus Christ medicine rakuf ren Jesus Christ yun lukuluk lan Jesus Christ yu arongaloy woluko mitini ani manaw semuch isapan mang lani prusabun rianu sinongol meriane ureo kabasa tolong ausun aku sun kenene kedelas adon wa mu fesen ngun meledip kapasan feyuj kapasan abeluguluk usune manaw lan Jesus Christ lan saingonen kan paregiek pulupaneman amanaw safal edi Christ gemet kota für ja für berbele efangen met Jesus Christ kota bal für berbele eukefeden Jesus Christ kota bal für beir met Christ Jesus rebulan nam nan nang wi ya ngat ne kiek ang marwa telefir when kota ategiadai lan na wogsin wonu eurabol lan ach efangen met Christ Jesus God amanosa vali kich met Christ posible di Christ le nemenem lan lang luban yona di Christ luguluk lan Jesus Christ ra efangen met Jesus Christ ra akufeten Jesus Christ wo God a exalted berbele efangen met Christ Jesus ra nannam lan lang lan Jesus Christ igamo po yun siya siya nam lan berea siya mo iye lan berea physically siya nam lan berea spiritually iye siya nam lan Jesus Christ ren God lan lang iye met na wog simon ure ora sipo di Christ lan namadam siya mamot lan berea gire igamo siya was sewasan luguluk lan Jesus Christ siya efangen met Jesus Christ siya nannam lan Jesus Christ siya di Jesus Christ lan an manaw safal sama mod ren Jesus Christ onan bukan wakan panan dengan yewa nan dengan safali lan paniones Yohanes sabun engol meru ogisini odoru luban lan na ogisin engol mew ewe
Jesus Christ amana wasavali Lazarus ngallan wogesin lan sabun ngol maru iwe Jesus Christ me Lazarus ra nannam arun jebel ra enjoy ni eu fansul Lazarus me Jesus Christ wa kanan nang iwe yeusun pan nannamun emanat mera manaw sa fal nan nganen igirey ra rirye fungan me Jesus Christ lan Jesus Christ eu papa cabur eu kinamay ngarigul lan mede kota pari lan nen waleman Jesus Christ eu kapasais siaron manaw sa fal Gaman panmur busiban nene rabu ya sabchan film ngani abung ewe abung lan sabun wa opera da sabun ruwa sunul mayura ewe abung man purple man labalap white throne judgment sabchan har sa to seri po crisis sa awis men sana purad on magaran setan wan murmurin setan ko tipis main sin rawes ra ku friend Jesus Christ ar kapung awes Jesus Christ away si men sa nana wala son Calvary siya free siya ron ngas lan Jesus Christ siya ron ngas lan sopolen koda tibunugur akipnugur ese diketugur ese partimunang ngawegur but once we are sa nun igot lan Jesus Christ we quote ang eager possible eukufeden Jesus Christ nga Jesus Christ anon nam lebelevren quote samlan lang siya eubisik fanidan god lan Jesus Christ ano visa sabunew ug sinungol melengat lan luban luban siya legeluk lan Jesus Christ wala na ug sinungol melengat lan visa sabunew ug sinungol melengat lan enas gunu fanu ram amia walu Christ ngakota pauni kami lan walu siya lugu lan Jesus Christ we are sealed eu kot sama seal legur lan ngunu ngakota ngun mifal seal lan mana ngun mifal tolong anan lan mana bersia seal bai god lan ngunu eu kota ngun mifal lan fali bai sabune uksin olu rabo eu bana tolu sama sarasan pa apo putan angang tori leun savalen Jesus Christ kota tibunugur akipnugur asilnugur lan ngunu kota ngun mevel pasiayo an God lan Jesus Christ lan luk sabuna ol wag sin ruelban leun Jesus Christ rona ferverado rala ferverfil ra eteren Jesus Christ rapa rosa metrafer komandan rafer ngamet Jesus aure ora osap papa ren met wafer ngamet po papa ren puitemi amak non lang okay sasil ren gun mevel idar aban mak non lang kota kipneger isitte bunang ngaweneger we are seal palitar amak non lang lan yones sabun ol wagsin rumalu rumatu mailik rain nei ko tangri ko sip ora esor eman e butchian atir melan pei si asil rengot amagitar non lang wisichan wor eman butchian atir melan pun Jesus Christ lan wagsin rumatu ora boy esapal ora marbatir melan pun semei lan wagsin negra ba payam semei amargaman hawes sasil idaramak nan lang esapchan ora man butchan tigr man nan bun Jesus Christ man bun ko sam nan lang besia eu bisek faritan god ifan kir igray man waso san pung besia ita erani kina be bele Good Friday puitaramak nan lang man waso san pung Pusia to sa mera tolo nam na sepchan film ngari e wapung labalap the white throne judgment met sibole fidi o judgment seat of Christ e kusolo ra pamanaw sa value ra bola fidi e ra bonon nam non yang iyan
message samuan seni yanan o judgment seat of Christ e ba mati we banganir eman meman paliunen me traferi palusuna white throne judgment rapalen mangi liunen an fefer dubandikan nanolong lane ngawa iki sefali ari kan sefil wan sepenin pasakan itulan kan kasura usia pukuni arbisek work bisek mention akan fail na usia nangai melan our final destination wa angai sefali elios wa kan elios sri ngeri ikinai pwede dan radin man our solang sapukini met sipulangai melan our final destination met on puging ikinai om na puging ko bangai melan white throne judgment, judgment seat of Christ. Bubalan meruak ke judgment, nan judgment at solang reperakian mangai sap, angin reben mangai liunin anangang, ngayon judgment white throne judgment iwe lanwalenian riaf, ngaman balor decree lanir merukaran, namusibuin mangai liunin an fulfill. Yan our final destination. Met ka pukuri ginay ko palangay melan judgment seat of Christ ya ka fanangay melan white throne judgment medicine met siya furi ginay mensen na puk basi palangay on our final destination. Jesus Christ iginay tolong lan rief tolong lan mere bayan wasawasan tongay murmurs afok ay tong ango ta na parap we ano murmurs a somole you Christ Jesus ame farida posiporon manaw safan murin yesi ay tangani Good Friday posiaron manaw safan ko to ba fi chan kabas ngari medicine Kristo chabur. Rosary Gray, Good Friday. Mereka apa ngera, nggak akut, abet, aberbet. Kiek si arorok seni apa Gray, rencakan kau tu memang. Adimo, ikirai, April, kedengat, ebukut. Ankot ibewens, ankot kirkrets, ambarlan Jesus. Iwewen ikena ibukut, ibubaltongan ibubet. Aku itu radio kera esinda, channel kota amernada. Lalu kelesen parlan keka naru. Ewe fatalan adu mamau, ngafen fispoyo alan fayuts. Usaguna deniats. Aats voor vertellen, kies me door zijn ik ook rentibis. Nee, afval van die kenai. Hij moet niet kijken, hoe ik, pada ikut Air Friday ebo good, ik ga ebo good. Reraats vertel, dat lade channel, mi pop serie aan kokot, ewe poron moments, nee asa, lan kabasan adu mama. Meron sa tanawin, pwede ke kota van Royal. Pwede mama pwede totoo Jesus. At yang pwede melo fede touch pagkit si bangas si buto sedi. Renats liku metiwa Jesus lan malawat. Iwe satu hari ay tangani Friday, Good Friday. Ngayon sa ikasa bulan Maret pada kewajak Friday. Ia kisah panon